Sellel õppeaastal peavad siin Türgis kooli minema ligi 1 miljon Süüria last. Esmakordselt peavad nad õppima hakkama türgi, mitte oma emakeeles. Sellesse on oma panuse Istanbuli äärelinnas andnud ka Eesti riik Välisministeeriumi ja mittetulundusühingu Mondo kaudu. Small Project Istanbul on 2012. aastast aidanud Süüria kodusõja eest põgenevaid peresid Türgi suurimas linnas Istanbulis. Õpetada aidatakse türgi keelt ja türgi kultuuri. احنا بنعلمهم ازاي يندمجوا مع المجتمع التركي وبنعلمهم كل حاجة هم مفتقدينها، يعني حتى لغة الحياة ازاي يتعاملوا مع الآخرين. بنعتبرهم السن ده احنا مش بنتعامل معهم ان هم بيبيهات، يعني لا، هم خلاص خرجوا للحياة. بنعلمهم كل شيء كويس، يعني كل شيء طيب. يعني بنعلمهم ازاي يكونوا واثقين من نفسهم، ما يخافوش، يكونوا جد، حتى يكونوا جادين يعني في الحياة. من السن ده بنعلمهم كل شيء، بنعمل لهم إضافات جديدة يعني. Töö lastega käib sageli Small Project Istanbulis 3 keeles. Kui Pelma räägib türgi ja inglise keeles, siis Emam räägib araabia ja inglise keeles. Lapsed end sellest kõigest väga häirida ei lase, kuid naljakaid olukordi võib see siiski tekitada. Genelde eğlenceli hikayeler oluyor. Dramatik, çünkü çocuklar buraya geldiği zaman gerçekten bütün sıkıntılarını unutuyorlar. Bir gün bir tane çocuk ismi Mayar, ben bana Arapça öğretmesini istedim. O da bana Arapça öğretirken ben ona sadece turuncu ne demek dedim Türkçe olarak. O da gerçekten o an Arapçayı unutmuş. Eman'dan yardım istedi ve Eman'a sorarak turuncu ne demek dedi. Istanbuli kogukonnakeskusesse tulevad paljud Süüria sõjapõgenike lapsed ühes emadega. Suured töötavad päeval sotsiaalse ettevõtluse projektis, valmistavad ehteid, naiste riideid ja teevad siiditrükki. Väikesed õpivad aga samal ajal türgi keelt ja toimetulemist võõras ühiskonnas. Kõige paremaks õpimeetodiks on mäng ja laul. I was mainly trying to give fun time to them because I know like a kid can learn very easily if they are having fun at the same time. So I was trying to bring some like games, so informal alternative ways like to teach using music, a little bit like drama, and then like the way they were having fun, the more they could learn easily. Kogukonnakeskus siin Türgis töötab koostöös Eestiga. Lotte ja tema sõbrad pole tuntud ainult Eestis, vaid ka siin Türgis, Süüria laste seas. Süüria kodusõda on kestnud juba 7 aastat. Paljud sõjapõgenikud võtavad Türgit kui ajutist peatuskohta. Samas tunnistavad lapsevanemad, et Türgi võib jääda nende koduks pikemaks ajaks. Seepärast peetakse oluliseks, et lapsed saaks hariduse just türgi keeles. أنا أحب تعلم اللغة التركية لأنها تتخطى كل الصعوبات من خلال تعلمك لهذه اللغة. وأنا أحب لدي عائلة وأحب أن أطفال يتعلمون اللغة ويصبحون في الجامعات ويتخرجون من الجامعات التركية. أما عن نفسي فأنا أحب جدا اللغة التركية لكي أتخطى كل ما واجهته خلال جلوسي في تركيا. وتعلم اللغة أمر مهم جدا. بالنسبة لابني كتير بحب يحكي تركي. هو تعلم لغة تركية من خلال سمول بروجكت مركز هون، وتعلم كمان من الحارة، من الشارع، يعني مع أولاد الجيران. فصارت لغته كتير منيحة، حتى أحسن مني لغته صارت. فبالبيت كتير بيحكي معي باللغة التركية، بيحاول إنه ماما خلينا نحكي تركي. هو مبسوط كتير، مستمتع إنه هو عم يحكي تركي. حتى من طلعت الشارع والتعليم هون بالمركز صارت لغته بحيث إنه بيقدر يتفاهم مع الأولاد ويفهم منهم ويفهمهم. يعني 3 أشكال بآخر الكلمة منفصلة. Türgi koolis toimetulemiseks on tarvis lisaks keeleoskusele ka muud. Türgis elavatest kooliealistest Süüria lastest 40% koolis ei käi. Põhjused on erinevad: rahapuudus ja suhtumine haridusse.
Aastaid ei tegelenud Süüria laste koolis käimise probleemiga ka Türgi riik, kuid tänaseks on otsustanud Türgi, et Süüria lapsed peavad minema türgikeelsesse kooli. See tagab ka neile ligipääsu sealsetesse ülikoolidesse. Eksperdid tunnistavad, et ka nii suur riik kui Türgi ei suuda korraga toimimas hoida kakskeelset koolisüsteemi. Show me any education system that is capable of absorbing those students, speaking a different language in a short amount of time, in parallel with a whole variety of other kind of social, a bit economic, a bit political kind of instability. Of course, it's the best way because they are living here. And the government decided they cannot go to Syrian schools forever because they are living in Turkey. They have to be in the Turkish system, like any other country. Kui alguses püsis lootus, et Süüria põgenikud ei peatu Türgis väga pikalt, siis nüüd on Türgi riik arvestamas tõsiasjaga, et konflikt Süürias ei pruugi laheneda aastaid. Hariduse ja tulevikuta Süüria laste põlvkonda üles kasvatada aga ei soovita. I'm here for over 2.5 years, and I can say there are some kids who didn't speak Turkish at all and who were like crying and like rejecting learning the new language. Now they become our new volunteers. These kids are coming and helping us, being the middle person and make the translation in between. So this like scientifically shows that they are good learners. We have around 80 primary school aged children who are participating regularly in our activities. And as with any group of 80 people, we will have 80 different experiences happening. But I think by and large that the children who are participating here and involved with our community centre, I'm really hopeful for them. I think that a lot of them have really become much more confident and much more relaxed and positive as they've found their feet in this society, in this neighbourhood, and with their language skills as well. So I feel like there's good things to come and there is much more opportunity for success, but it has been a hard road. Siiani on Türgi kogemus näidanud, et ilma vabaühenduste abita oleks Süüria lastel sealsesse ühiskonda lõimumine olnud peaaegu võimatu.